uthetha besibizo ukuthi wena manje ungixhaphaza ukhomkhoma ukungixhaphaza kodwa konzayo so ngathi ungakazi ngizithanda nami ukukhuluma ukuthi siyaxoxa njengomuntu abahlala ndawonye sizoqhamuka uzongena noma yawo masengibongena wona masengibamanga ungena wona mfethu imaki ungazi uvukula kakhulu ungabolezwe iside lentombi yakho mhlambe mina endlu sasekhona ngani yebo ngisakhona futhi uyamuzwa uthini umuntu wakho umuntu wakho 1 cause la nginomuntu wakho 2 umuntu wakho 1 uyasho ukuthi akayazi hayi cha kodwa nawe usuyaphaphale manje umuntu wakho 1 nomuntu wakho 2 uhlangana cha angithi wena uthandana kakhulu kodwa nawe angithi uthandana nabo boba u2 awukamtshela uhlangana wena uhlangana hayi ehlisa umoya mama ngicela ukuthi wehlisa umoya khona lento izoba impumelelo ubhuti uzosiza thina so ngicela ngizosiza mase ukungiphakamela uzophapha nje nawe ngeke uma sengabe sengicabana nodwa ngikahlathi yini ngiyasengifuna ngitshena yona mina mfethu ngizokutshela iqiniso yezwa mina ngine-show ebizwa ngokuthi uStar wami ngiphinde ngibe ne-show ebizwa ngokuthi silungisa umjolo so umfowethu la uPhilani wangicela wangibhalela ukuthi Matifana ngicela ukuzovela kwishow yakho ngifuna ukuconfessa ngitshela ubafe ngimdlela intombi yakhe emqashweni ubhale kanjani akangidli siyathandana akangidli siyathandana but i-email beyibhalwe kanjalo kodwa-ke kulungile-ke so mina sengithi manje ngoba sengikutholile efonini wena Siyanda ngikhulume nawe kahle ngizama ukuthi ngikutshele ukuthi kwenzakalani so ingako manje sekungazi ukuthi mhlambe mina umkhathi noma umxabanisi la kanti mina ngizozama mfethu ukuthi uyizwe lento wena uthi uyayi-accepta noma uthi okay khuluma naye-ke mina enhle mtshele wena ukuthi uhambelwa emsebenzini wakushiya wasala wawolala nomunye umfana mtshele yebo Siyanda yebo Dani njani ngiyaphila ngiyathemba usukuzwe konke angizwa mama ngiyathemba ukuthi usukuzwe konke ngingakabuza noma ngikuza nje akufiki nje kahle lento izwayo utshelwayo yini angayizwa manje ngoba phela vele into esengiyikhulumile iyona mangabe vuma iyona lento esiyikhulumayo lento ezwayo iqiniso so mina ngeke ngikwazi ukuhlala nomuntu unganginelisi mina isikhathi sami nje yabo uPhilani mina ngiyamthanda ngeke futhi ngingizimele ngoba wena unaso isikhathi sami uyahamba uyazi ukudla ulale embhedeni sezukhatheke uyahamba uyodabona abangani bakho awunaso isikhathi sokuthi ngiyamthanda uPhilani usho uthini mina kanti kahle kuwenza noyini kanti ungabe usuthi bengihlalele nje imali yakho otherwise ayikho nje angikaze ngizithande mina kunjalo ngifuna nje imali yakho iphathi ongayizwa wena njengamanje kanti bafo ngoba vele usekhulumile umama yipho wena iphathi ofuna ukizwa kangcono mhlawumbe engasiphume kuliyena emlonyeni wakhe phela ukuthi kuyangimangaza nje noma sengene ngitshena ukuthi sezofika manje ezoqhamuka into ngitshena ukuthi manje sengamasi ngifuna yakho ukuthi uPhilani mina uyanginelisa nje ngendlela eright so ngeke angithi usuthe right ngawo right ngawo imali yakho sengiyidlile right sengithola umuntu engimthandayo engingelisayo yo manje umekumelisa imali mina bengimisa ngayo yena izokumisa ngawo ngathi kahle mfowethu indaba zokusebenza uyishiye njengamanje indaba zokusebenza isezukusiza njengamanje umuntu wakho uyakutshela ukuthi ubunga nawe ke thula ke Philani ngoba nawe ukuthula oqala usebenza udla imali yenye indoda thula nje awukuthule nawe umlinde naye Usiyanda khuluma nawe udla imali yenye indoda nithi